Nema veze. Meni je žao što mi je, ovo što sam napisao, ostalo mi je doma, pa evo morat ću iz glave govoriti. Ma vidite, opet ja možda malo uvijek kompliciram, neću mi da filozofiram, ali ovdje se radi puno dublje stvari. Ovdje se radi o tome stvarno što neko ne poštiva nas kao ljude. Oni ne dopuštaju da mi živimo kako mi želimo živjeti. Niko nije protiv nekog napretka. Oni rekli da je ovo nekakav napredak. Ja držim da ovo nije nikakav napredak. Ovo je nazadak. Ovo jednostavno srljamo u nešto što ćemo se poslije mora vraćati gdje smo već sada. Činjenica je ta da evo kažu mi jutros da je bio naš gradonačelnik na nekom radiju i da je rekao da će nam čak platiti 80 euri metar poljoprivrednog zemljišta. Ja samo hoću reći ovu jednu stvar, s tom izjavom mene neko totalno vriđa i degradira me kao osobu. Znači ja sam na prodaju. Recite vi meni, jeste li vi na prodaju? Ja mislim, nažalost, izborili smo se za svoju državu i odjedan put nam je neko rekao da mi imamo cijenu. A kad smo išli urat, onda nismo imali cijenu, bili smo svi spremni za gnjojit. I sad kad smo se izborili za svoju državu, protiv koga se sad borimo? Ja znam da ovdje ima svita voliko koliko ima, ali mislim da nisu došli svi oni, ima ljudi koje trebaju osvijestiti malo, ima ljudi koji se bore za svoju egzistenciju, ima ljudi koji su pristrašeni, ali evo mi smo ovdje da im pokažemo da se ne trebaju bojati. Zašto će se bojati? Pa uzmite svoj život u svoje ruke, nemojte dopustiti da niko radi sitnica upravi s vašim životima. Svi su govorili da sve se može kupiti, ali se zdravlje ne može kupiti. Jedino je ta istina životna i poštenje u životu što svi moramo umriti. Prema tome, shvatimo to da ne moramo sebe srljati i gurati tamo da umremo prije nego će nam je vrijeme. Eto, hvala.